Ini bus apa nih kawan-kawan? Ya, kita lihat ya, bus rapi kawan-kawan. Bus rapi bodi SR 1. Iya. Sampai Samosir Pribumi 1521 terkular Samosir Pekanbaru. Dikasih lewat kawan-kawan. LS Medan Pati kawan-kawan. Bus ALS Open 364 Medan Pangkalan Kerincing. Bus kawan-kawan PMH Ujet Bus. Wih, bagus kali ini warna oli basah. Keren. Jos kali ini
Kalibasa Medan. Bus warna pink, Blackpink. Kayak bus tamu wisata, kayaknya, tapi kita nggak tahu apakah yang terjadi. Bus pariwisata. Putra Simas, Bengkulu, Medan. Bus FRW Jetbus SHD3 Dumai Pekanbaru Patas via tol kawan-kawan.